Ese wari uzi ko ari ahantu hari ibihugu bifite amabanga akomeye ku buryo hari ahantu abaturage n'abashyitsi batemerewe kugera, hari ahabikwa intwaro z'ibanga, inyandiko zidasanzwe ndetse n'amabanga ashobora guhindura amateka y'isi. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho ibihugu bifite amabanga menshi kurusha ibindi ku isi, n'impamvu ayo mabanga arindwa cyane, n'ibintu bishobora kugutungura utigeze wumva mbere. Niba ukunda inkuru zidasanzwe, amabanga y'isi n'ubumenyi butangaje, komeza wumve kugeza ku musozo, kuko uko tugenda tuzamuka ku rutonde niko ibintu birushaho gutangaza. Ariko mbere yo gutangira, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukande like kandi usangize abandi iyi video, kandi utwandikire muri comment tubwire igihugu wumva gifite amabanga menshi kurusha ibindi. Kadutangire. Mu mateka y'isi hari ibihugu byubatse izina kubera ubukungu, ikoranabuhanga cyangwa igisirikare, ariko hari n'ibindi byamenyekanye kubera kugira amabanga menshi arindwa ku rwego rwo hejuru. Muri ibyo bihugu hari amakuru abaturage basanzwe batemerewe kumenya, hari ahantu hafunze imyaka myinshi, ndetse hari n'ibikorwa mu ibanga rikomeye kugira ngo umutekano w'igihugu ugerweho. Muri iyi nkuru tugiye kureba ibihugu bimwe na bimwe bizwiho kurinda amabanga menshi n'impamvu zibitera. Icya mbere ni Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu bifunze cyane ku isi. Ubutegetsi bugenzura amakuru abaturage babona, internet ikoreshwa n'abaturage ni nke cyane, ndetse abanyamakuru mpuzamahanga bahabwa uburenganzira buke bwo gukorera muri icyo gihugu. Kuki gifite amabanga menshi? Ni ukurinda gahunda za gisirikare n'ibisasu bya kirimbuzi, kubungabunga ubutegetsi buriho, kugenzura amakuru abaturage bamenya kugira ngo hatagira abashidikanya ku buyobozi. Niyo mpamvu amakuru ava muri Korea ya Ruguru akenshi aba make kandi bigoye kwiyemeza. Kabiri ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Amerika ari igihugu gifunguye mu buryo bwinshi, ifite amabanga menshi ya gisirikare n'ubutasi. Inzego nka CIA, NCA na Pentagon zibika amakuru menshi adashyirwa ahagaragara. Impamvu ni ukurwanya iterabwoba, kurinda ikoranabuhanga rya gisirikare, kurinda ibikorwa by'ubutasi bikorerwa hirya no hino ku isi, kandi hari inyandiko zimwe zifungurwa nyuma y'imyaka 25 cyangwa irenga bitewe n'uburemere bwazo. Uburusiya ni igihugu gifite amateka maremare y'ubutasi kuva mu gihe cy'Abasoviyeti. Uyu munsi ibikorwa byinshi bya gisirikare n'ibijyanye n'umutekano bikomeza kurindwa cyane. Impamvu: kurinda ibanga rya gisirikare, kurinda gahunda z'umutekano w'igihugu, kubungabunga inyungu zacyo muri politiki mpuzamahanga. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifite ikoranabuhanga rikomeye cyane ku isi. Leta igenzura cyane amakuru anyura kuri internet, ndetse ikabuza abaturage kugera kuri zimwe muri izo serivisi zo hanze. Impamvu ni ukurinda umutekano w'igihugu, kurwanya ibikorwa by'ubutasi, kugenzura amakuru ashobora guteza umutekano muke. Niyo mpamvu ibigo byinshi by'ikoranabuhanga n'ubushakashatsi bikorera mu ibanga rikomeye. Israel izwiho kugira inzego z'ubutasi zikomeye cyane. Icyo gihugu gikoresha uburyo bukomeye bwo kurinda amabanga ya gisirikare n'ikoranabuhanga. Impamvu: umutekano w'igihugu, kurinda abaturage kubera amakimbirane yo mu karere, kurinda ubushakashatsi bwa gisirikare. Ubwongereza nabwo bufite amateka akomeye mu rwego rw'ubutasi. Urwego rwa MI5 na MI6 rukora ibikorwa byinshi bitangazwa ku mugaragaro. Impamvu ni ukurwanya iterabwoba, kurinda umutekano w'igihugu, gukusanya amakuru y'ubutasi ku rwego mpuzamahanga. Karindwi ni Iran ni igihugu gikunze kuvugwa mu nkuru zerekeye ingufu za nucleaire kubera ibano mpuzamahanga n'ibibazo bya politiki. Ibikorwa byinshi bya gisirikare n'ubushakashatsi bikorwa mu ibanga rikomeye. Impamvu ni ukurinda gahunda za gisirikare, kurinda ubutasi bw'ibindi bihugu, kubungabunga umutekano w'imbere mu gihugu. Nta gihugu gikora byose ku mugaragaro. Hari impamvu nyamukuru zituma amabanga arindwa, harimo kurinda umutekano w'igihugu, kurinda abaturage, kurinda ikoranabuhanga rishya, kurinda ibikorwa by'ubutasi no kurinda inyungu za diplomasi n'ubukungu. Mu by'ukuri amabanga ya leta ntabwo buri gihe aba agamije guhisha ibibi, akenshi aba agamije kurinda umutekano n'inyungu z'igihugu. Ariko kandi mu bihugu bimwe kugira ibanga rikabije bishobora gutuma abaturage batabona amakuru ahagije ku byemezo bibafatirwa. Nubwo twavuze ibi bihugu, hafi ya buri gihugu ku isi gifite amabanga ya leta arindwa n'amategeko. Igitandukanye ibi twavuze ni uko ibifite amateka cyangwa inzego zizwiho kurinda amakuru ku rwego rwo hejuru cyane. Ubona ari ikihe gihugu gifite amabanga menshi kurusha ibindi? Tubwire mu bitekerezo niba wakunze iyi nkuru, kanda like, subscribe, usangize abandi, maze ukomeze gukurikirana update ku nkuru zidasanzwe n'ubumenyi bwagutse.